Mama wakwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuafo asenwase eye constituency bia ewo Ashanti region Kumase. Na omoka one of the Zongo communities ewo Ghana hanom no eye Honorable Muntaka ene MP ede ema omo. Omoto aba de ma NDC amayoko ni panya asem ketewa na ende asenwasefo eno mo asend warning chichirenchi warning kakrakapa ede ema NDC amayoko no ena oman pani dada John Dramani Mahama na ebusuafo ye ni enim se asenwase odwani echirem ewokumase a sa constituency hono no anase sa le no ehono no man's land. Ahoye no man's land. Nse mu untime fanfa wo fichiri eni tutura sem de ayo mo de yi papa and dey omo asend one dey men this for mo eche so mo pense mu se bi otitina na omo agem ni dey omo ehunyansa free SHS aba bebre na ko school ntim kwasa sem de afi ya ewo mi na 2024 de man NDC ni bi en try omo ensa obetwa wonti ahye wanu na abusuafo denti ena asewasefo e de sa strong one ni e ma NDC for ni na ne se na no owura owusu bempa eye abo apapon a oye NPP ni o kire se omo eye demonstration akọ special prosecutor no office special prosecutor wo match free ho wo de eba o man pani dada John Dramani Mahama ne office e wo cantonment na demonstration asi kire se demonstration ni asi na ne se government official one eye ebas hu sensemi NPP fo so mo do mo ani abu ayo mampenda da John Dramani Mahama anti omo je omo sika ya film ho then demonstration do ombe ko party so mampenda da John Dramani Mahama betu ne mi say government official one ya mia no ma prosecute ne ne assembly na semako na sa demonstration e na NDC fo so che say hwe ehe ne ha mo match de akoye ye leader ne office e na mo bo akra e ne sa da ne de besi once wording that they pointing by to say niema what they come and penda da John Dramani Mahama ne office what they quiet then was for cleaning exercise no na kotokuro na aso muko buefu na muko hyefu na muko duabura na den ene ye ntime nkyere ene NPP for so mo da na NDC for so mo da so muko exercise cleaning exercise no na nanwi ena NPP for say da say bekoso ena NDC for say ene industry so wa koye en cleaning no ene ndade ne mponti ba wode ko no na NPP for de na ambaso meji de say ye pass empenifo ne omo kasa no omo te say NDC for a ka wanti da omo asese mponti ma na de akogine krom amaso amount platform NPP for say one brand one beko se mu say na sa video ne ba out no nipa no ogina platform ne so wakasa no ene ofre asewasefo emu wahe ashaman fom wahe odododo fom wahe chese omo ye tuturafo na wo frɛ won so wo beko then asewansefo ene ombo modin ko bo mudi no omo chese mo yale mo be se mo yale mo yare de bia ndi asewanse ye ne tokwasa ye mo so mo nku islegon na dental phone na here mo so mo nku eye na by this time de asewanse de no baga wire because his excellency na radan kokofo ado ya or the free SHS aba eno mo akobinti eno mo bo akra na ebusuafo yenti ensema anase reply asewansefo ede ama eye NDC for e wa bra mu gina platform so ebobɔ mu din so mo mbra na mo meko omo sa video mo ehunyansa reply we no mo de ama omo ana pay ensema na ekoso e wo social media no bi de sa comment e bai ensem say e na otroy and I quote NDC should leave Asewase out of their stupidity this time around. Did Mahama and those foolish people saw any Asewase youth over there? 2024 is a game changer. Then reply Asewase for a day ama NDC for a one to trust ma omkoye e woman penny dada John Dramani Mahama ne office. Show your
pacho take note of a dia me video ne my personal me pacho take note of a dia basintale no gyinamu yi basintale on na ye John Jinaponia on na ye NDC deputy national communication officer that's bre tie constituency obebobodino na ye ntre NDC for adwene about the Zongo community pacho tie constituencies the whole Ghana and the greater Accra for and they organize a greater Accra youth wing of the NDC and the organizers are the way but tie constituencies a branch no everybody so mun show weapon na machraw NDC for adwene about the Zongo and then sabenta for any constituencies be e o Ghana mu o de yenkoti nra All right, that's it, me pacho NDC National Deputy National Communication Officer na ojina cantonment say na former president Mama Nifi ni obiwa Jesse baby on say how cantonment ojina cantonment na cantonment no e ho me nim constituency no edin e wo ho I say how cantonment yes our constituency ni din e friend saying ma mo nim no mo send man ojina cantonment ena all friend this meburu say djumadi o ba ho so mo beye no o ma anya anye na djumadi na ne say o mo koni ekita akode ene MPP for meburu a ebe demonstration no aba bekon na o mo anya ankon bi because NDC meburu no atie empanifo asem o man ko no o wie no se obi afa na akode enkyere na tie constituency obo mo dison for akode enkyere pacho asanwase e wo greater Accra ha asanwase e wo greater Accra me pacho ashaman baby anomo cantonment no ashama constituency wo ho me pacho odododio e ho na wo odododio so odododio manchagbo na pacho nima e ho na wo enti adenti e na basintale ekoko gina ho na obobo sa constituency din o hwe sa constituency nyina no a Zongo communities enti NDC for afa Zongo for say omo ye nkwasiafo enti ko gina ho no wa ma ye waso weso ogonfo din wa mo e fan saying enya so tuum wa mo mudin baby a ayi we chasako we ho ye hefa is logo say oh okay since ho ya wa mo mudin adenta wa ma adenta din ba bi ti say ayi menhia wa mo mudin na mo baby obobo din no e constituencies a in NDC for adwunu no omo ya giri for ejena time bia ho panipa kwa basabasa bia no omko no a emeburu no bedi omachia kom and NDC for buy no they didn't develop any of these constituencies just say asanwase for mo chama we hu show mo weapons nti e penkrofo adi etu ekode be kwakoya tutu asamo a na NDC for aka sa asanwase for ho say penkrofo adi etu ene akode kwakoya tutu asamo a no maka sa asama for ho send this for pe baby mbakako disemu na no maka se odododio for wompona no no aka se nima e wa kire yi a nti ho no kwakofa nipa e de kwakoya tutu asem na e base ye development a ye kofa nipa mo scholarship a ye de nkrofo ko school a then the asmase for out nima for out ashama out afa odododio e out na nyame hira Dr. Bawumia se ne brasui wafa Zongo for emebunu ematitiru makoma aduanan so munko Cuba enko suade
na omo meye doctor for enti NDC for adwene any MPP for adwene about Muslim communities no anopenye na America na ya kwa jimini bi ogina omo days no so check glasses no so odisikai na chi na efa winim ana mfa ni mu no mfa winim jimini you mfa ni mu no mfa winim wo de che na de wo de fa winim so boss ya jwana afei enti asante na we dasbre we omo ye nyina no ewase o bibia ensikwa aga so msare ya no mo je sa ade me pacho obi na abo mo pass mo nyama me yen konko headers enya video ni nyina yu ba ko wo mu omo boys na ekọ ho no na dasbre eya na eya se emabunu ne mranti a yesisu mutimi ma NDC for bomb pa emamu dise munu jimi mu that's why the next video emu na fo be hu enkremu na enkrofo kodi ye yen ko ho enimra revolutionary roots. NDC has revolutionary roots, and that when it comes to unleashing violence, nobody can beat us in unleashing violence.